আপোনালোকৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেলটোলৈ চ' য়েছ মই আজি ইণ্ট্ৰ' ভিডিঅ'টো ইংলিছতে দিম কাৰণ মই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বাহিৰত আছোঁ আৰু সেইবাবে ইয়াৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে হিন্দী আৰু ইংলিছটো বাদে অসমীয়াটো বুজি নাপায় সেইবাবে মই ভাবিলোঁ কি ইংলিছ নহ'ব বা হিন্দী দুয়োটা লেংগুৱেজ ইউজ কৰি মই আজিৰ ইণ্ট্ৰ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিম আশা কৰোঁ সকলোৱে মৰম দিব আৰু চ' দেৰি নকৰি মোৰ ইণ্ট্ৰ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক So hello everyone, it's a really short video to introduce myself. I am Swagata and welcome to my new YouTube channel. So yes, I'll be making a lots of travel vlogs, shopping hauls, makeup videos and self makeup tutorials and many other things. So stay tuned for that and yes, I'll be making a lots more fun challenges and obviously I will come with a new vlog very soon. So stay tuned for that and don't forget to subscribe my new channel and share, like, press the bell icon so you can't miss any of my videos. So yes, I'm also in Instagram where I post a lot of things, stories, IGTVs, reels, photos and many other things. So if you want to join with me on Instagram, I will definitely share my Insta handle on the screen somewhere. So please guys do follow me and like my post. So yes, I'll become soon and take care. Bye bye. So yeah.